Prema Gartneru, globalne isporuke 3D štampača, čija je cena manja od $100.000, doživeće rast od 49% do kraja ove godine. Ukupno će biti isporučeno 56.507 uređaja. Brzi razvoj i unapređenje tehnologije 3D ispisa doneće porast potražnje u enterprise sektoru, ali i kod pojedinačnih potrošača. U Gartneru predviđaju dalji rast od 75% tokom 2014. godine, sa ukupnom isporukom od 98.065 uređaja, dok je za 2015. godinu predviđena gotovo udvostručena isporuka uređaja. Do kraja 2013. godine potrošnja na 3D štampačima dostići će iznos od $412 miliona, što je rast od 43% u odnosu na 2012. godinu, kada je potrošnja iznosila $288 miliona. Potrošnja za enterprise sektor u ovoj godini biće $325 miliona, dok kod običnih korisnika iznosi gotovo $87 miliona. U sledećoj 2014. godini ukupna potrošnja će porasti za 62% na iznos od $669 miliona, od čega na enterprise sektor otpada $536 miliona, a na obične korisnike $133 miliona. Prema informacijama koje stižu od tajvanskih distributera mobilnih uređaja, potražnja za entry-level modelima pametnih telefona koji podržavaju LTE mreže značajno je porasla. Procene za iduću godinu govore o porastu potražnje za modelima čija se cena kreće od $200 do $300. Trenutno podršku za LTE mrežu donose uglavnom high-end modeli sa cenama od najmanje $500. Globalne isporuke LTE pametnih telefona u 2013. godini čine 30% svih isporuka pametnih telefona sa 300 miliona isporučenih uređaja. LTE će se uskoro probiti na velika tržišta Kine, Indije i drugih rastućih tržišta, što će doneti potrebu za LTE uređajima srednje i niže kategorije. Samo na kineskom tržištu u 2014. godini predviđa se isporuka 30 do 50 miliona LTE uređaja. Takođe, proizvođači pametnih telefona Samsung, LG, Sony Mobile i Nokia planiraju uskoro uz high-end ponuditi i mid-range i entry-level uređaje sa podrškom za LTE mreže. Prema američkoj kompaniji ABI Research, koja se bavi marketinškim istraživanjima, na tržištu tablet uređaja dogodila se smena na vrhu. Tableti bazirani na Androidu preuzeli su vođstvo na tržištu od Apple-ovih iPad proizvoda. Prema ABI Researchu to se dogodilo zbog niza događaja. U drugom kvartalu ove godine veliki broj tableta temeljenih na Androidu je prvi put pretekao one bazirane na iOS-u, dok je prosečna prodajna cena iPada gotovo dostigla prosečnu cenu na tržištu. Po prvi put su prihodi od iPada pali na samo 50% ukupnih globalnih prihoda od tablet uređaja. Takođe, u protekloj godini prosečna prodajna cena iPada pala je za 17%, dok je kod ostatka tržišta porasla za 17%. Većinu isporuka tablet uređaja činili su oni uređaji sa dijagonalom ekrana od 7 inča. Apple-ov iPad mini uređaj sa dijagonalom od 7,9 inča činio je 60% svih Apple-ovih isporuka tableta i 49% svih prihoda povezanih sa iPadima u proteklom kvartalu. Pored toga, Apple je i dalje vodeći proizvođač tableta, iako je njegove proizvode dostigla i prestigla sve bolja konkurencija temeljena na Androidu. GoPro, kompanija poznata po ultrapopularnoj mini akcionoj kameri, predstavila je novi korak u evoluciji ovog dela tržišta sa novom i osveženom linijom njihove Hero 3 kamere pod nazivom Hero 3 Plus. GoPro sada nudi 20% manju i lakšu kameru od prethodnika, čiji je rad baterije produžen za čak 30%. Iz kompanije najavljuju kvalitetniju i oštriju sliku, jer Hero 3 Plus donosi i novo sočivo i Super View mod, koji nudi još širu perspektivu snimanja. Tu je i novi Auto Low Light način rada koji inteligentno prilagođava frame rate pri snimanju u uslovima slabog osvetljenja, a Hero 3 Plus nudi i 4 puta brže Wi-Fi performanse. Hero 3 Plus u Black verziji koštaće $399, dok će nešto slabija Silver verzija koštati $299. Federalne vlasti u SAD-u objavile su da su blokirale web stranicu koja je smatrana jednim od najpopularnijih mesta na internetu na kojem se mogla kupiti droga i druga ilegalna dobra i usluge. U kaznenoj prijavi FBI navodi da tereti Rossa Williama Ulbricha, takođe poznatog pod nadimkom Dread Pirate Roberts, jer je od januara 2011. godine održavao web stranicu Silk Road, Put svile. Vlasti su obavestile da je ova stranica pružala online platformu za dilere širom sveta, koji su putem nje anonimno prodavali narkotike, uključujući marihuanu, heroin, LSD i kokain.
Put svile je i prodavnica za kupovinu i prodaju drugih nezakonitih stvari, uključujući i zlonamerni softver koji se koristi za hakovanje računara, obavestile su američke vlasti. Logitech je multinacionalna kompanija koja se bavi proizvodnjom računarskih periferija kao što su miševi, zvučnici, slušalice, džojstici, tastature i sl. Dosta dugo opstaju na tržištu i to vrlo dobro, što znači da imaju dosta iskustava stečenog na području kompjuterskih periferija, a njihovi proizvodi spadaju među najboljima u svetu. Logitech G230 su slušalice fine crvene boje sa mikrofonom koji je vrlo savitljiv i podesiv. Slušalice imaju mogućnost rotiranja za 180 stepeni, tako da mogu biti oko vašeg vrata ili na ramenima dok ne slušate muziku. Iako možda ne izgleda tako, mikrofon zaista jeste savitljiv i kada je mutiran ili jednostavno savijan sa strane, uopšte ne smeta. Kabel slušalica je s navojima i također je obojen atraktivnom tamno-crvenom bojom. Slušalice vam nude povezivanje sa laptopom ili PC-em putem pozlaćenih 3,5 mm kablova. Neki će možda više preferirati USB povezivanje, ali mi preferiramo 3,5 mm. Zvuk koji daju Logitech G230 je solidnog kvaliteta. Nisu se baš najbolje pokazale u davanju zvuka prilikom reprodukcije filmova ili igranja igara, međutim, opseg je veoma dobro izbalansiran za stereo jedinicu. Bas je izvanredan, dubok i ne krade show od srednjih i visokih opsega. Iako smo rekli da se nisu baš najbolje pokazali u igranju video igara, ipak možete raspoznati položaj karaktera u igri i zvukove ambijenata dok igrate. Testirane su na par filmova i nisu loše, ali ne dobre kao za video igre. Kada je ton pojačan do maksimuma, zvuk i nije baš čist, u smislu da ima veoma malih šumova. Govoreći o udobnosti, Logitech G230 možete nositi satima bez ikakvih problema. Njihova tkanina za uši je izrađena od vrlo kvalitetnog materijala i neće vam smetati čak i posle dužeg korišćenja. Cena im je oko 9000 dinara. Huawei je kineska kompanija, od skoro je vodeći proizvođač potrošačke elektronike u svetu i ovog puta vam predstavljamo model mobilnog telefona Huawei Ascend Y210. Y210 nam dolazi u kartonskoj kutiji koja i ne govori baš puno o ovom smartfonu. Pakovanje je jednostavno bele boje i na njemu se nalazi slika Ascend Y210. Y210 je kompaktan, izdrživ i naizgled fin smartfon. Dizajn ovog telefona, za razliku od svojih prethodnika, nije nešto izvanredan, kao i većina ostalih telefona iz familije Ascend.
i ovaj se može držati jednom rukom i sa lakoćem koristiti. Ima ekran od 3,5 inča i tanak je, svega pola inča, pa ne zauzima puno prostora u džepu. Huawei je kod ovog telefona napravio zaobljene ivice i time ga učinio elegantnijim nego što jeste. Sa strane se nalazi ulaz od 3,5 mm, dugme za napajanje i zaključavanje, regulator jačine zvuka i micro USB 2.0 port. Ekran je mali i njegova rezolucija je svega 320x480 piksela, što kada se poredi sa modernim smartfonovima nije baš impresivno. Ispod ekrana su 3 tastera koje su tipične za većinu smartfona i to Return, Home i Menu. Na prednjoj strani ovog telefona tačno iznad ekrana nalazi se Huawei logo. Ascend Y210 ima QWERTY tastaturu, kao i Press and Slide funkcionalnost koja omogućava brzo menjanje jezika i modova. Posjeduje bateriju od 1750 mAh i punjenje traje vrlo kratko, koristeći USB 2.0 port. Ascend Y210 ima i kameru i to 2 megapiksela, što nije mnogo, čak je i malo u odnosu na moderne smart telefone koji imaju nekoliko puta više. Prednju kameru nema, ali s obzirom da je ovo jedan od jednostavnih modela nismo je ni očekivali. Huawei je pružio mogućnost podešavanja rezolucije slike na 2 megapiksela i VGA, također pruža i biranje efekta boje, kao i balans bele boje. Kamera ima 4 puta optički zoom. Mikrofon ovog telefona je prilično osjetljiv i pokupit će zvukove sa veće daljine. Snimci i slike su jako loše kvaliteta i u ovome se ovaj telefon i nije baš proslavio. Moglo bi se reći da je Huawei Ascend Y210 solidan telefon. Dizajniran je da bude kompaktan, ali nam se dizajn nije preterano dopao. Performanse su dobre, ali kamera nije kvalitetna i zaostaje za modernim smart telefonima u mnogim pogledima. Interna memorija je mala, rezolucija ekrana također, a samim tim i ikonice na njemu. Dobra stvar je što je greška kod mikrofona popravljena i sada radi odlično. Uopšteni utisak je dobar i ovaj telefon bismo preporučili onima koji tek sada ulaze u svet smart telefona, zbog svoje jednostavnosti i ne prevelikih mogućnosti. Za malo zahtevnijeg korisnika ovo svakako nije telefon koji bismo preporučili.
GVC je kompanija osnovana 1927. godine i najviše je poznata po tome što je napravila prvi televizor u Japanu i što je napravila prvi VHS rekorder. Ovog puta vam predstavljamo njihov camcorder pod nazivom GVC GS EX215. GVC se nikada nije plašio da uradi neke stvari malo drugačije od ostalih proizvođača. GS EX215 obuhvata Wi-Fi povezivanje, ali se koristi nešto drugčije od ostalih Wi-Fi camcordera. Za početak, gde Canonov model mora biti postavljen na već postojeću wireless mrežu, EX215 može biti samostalna tačka pristupa. Jednostavno, podesite ga u modu direktnog pristupa, zatim on sam napravi svoju wireless mrežu na koju možete povezati drugi uređaj unošenjem šifre koja vam je data. Ovo je posebno dizajnirano da se koristi u tandemu sa Everio Sync aplikacijom koja se može besplatno preuzeti za Android i iOS. Ali ako koristite high speed mod snimanja, imajte na umu da će se rezolucija klipa smanjiti jer visoka tarifa frejma zahteva veliku brzinu okidača. SDXC slot za memorijsku karticu je tu za skladištenje snimaka, a camcorder nema ugrađenu memoriju. EX215 je prilično ograničen kada pričamo o manuelnim kontrolama. GVC nije obezbedio uobičajen nivo funkcionalnosti, nema podešavanja okidača niti osnovnih podešavanja osvetljenja. Umjesto toga, četvrtina važnih funkcija je dodato, uključujući detekciju lica, praćenje boja, biranje oblasti pa čak i senzor za praćenje ljubimaca. U stvari, tu je ceo mod za ljubimce za one koje žele snimati svoje krznene ili pernate prijatelje. U najboljim uslovima tu je blagi nedostatak detalja ako zagledate sliku iz blizine, ali reprodukcija boja je dobra. Slika ostaje razumno svetla zbog relativno niskog nivoa osvetljenosti, ali balans bele je malo lošiji i tu je i dalje gubljenje detalja, iako video šum nije naročito evidentan. EX215 je još jedan znatiželjan miks od GVC-a. Na jednu ruku ovo je jeftiniji camcorder sa nešto slabijim, ali opet solidnim kvalitetom slike i nešto slabijom manuelnom konfiguracijom, ali na drugu ruku bežične sposobnosti su unikatne i većinu radi besprekorno, kada prođete sve komplikovane opcije i podešavanja. Najniža cena mu je blizu 200 eura, mada se negde kreće i do 300. Za naše standarde je nešto veća, ali smatramo da toliko i vredi. Ako zanemarimo malo lošiji kvalitet slike i uzmemo u obzir njegove fantastične sposobnosti, možemo reći da je ovo camcorder koji će vam vrlo lepo služiti, pa možda čak kao i video nadzor. Dakle, ako se odlučite za njega, nećete pogrešiti. Ivanjac Mihailo, a.k.a. Flip Tag, rođen u Nišu 1989. godine, bavi se muzikom od 2009. Piše tekstove, snima pesme i sam radi svoje produkcije. Iza sebe ima preko 40 demo pesama. Za ovih par godina imao je 10-ak nastupa po Nišu, Pirotu i Prokuplju. Radio je sa raznim neafirmisanim proizvođačima. Svoj rad predstavlja na socijalnim mrežama kao što su YouTube, Facebook, SoundCloud i Twitter. Izbacio je svoj prvi mixtape 2010. godine pod nazivom Flip Tape, koji je bio pušten na free download i reklamiran preko Facebooka. Saradnju je postigao sa Škabom iz BG Sindikata na remix pesme Ronin. Ostale saradnje su sa neafirmisanim rap muzičarima. U izradi je novi mixtape pod nazivom Mike Hoodie, koji će, nada se, izaći do kraja 2013. godine kao i spot za pesmu Leto Bate. Šansa brzo bira, boli jače sve, gde sam bio sam, bio dole, lomim sav, živim dalje, jebeš pare, jebeš drogu, jebeš trolje, glavu gore, opet tu je da povadi, da pomogne, da je ohladi, nije vredno da se truješ, zašto divljaš, zašto psuješ, i kada ostaneš sam, i kada svijet je tako tesan, kada mržnja je u očima, kad najviše si besan, dana pogledaju nebo, znaj da nisi teba sam, Bog te čuvam ili zakorači stigu novi dan, da problemi ne postoje, prepreke savlade, lako setiti to plivu, čuješ kako srce kuca jak, skini masku s lica, nemoj da se tripuješ, slazi to si jaki, valjda ovo zgoda ćeš, Bog sa tobom, Bog uz tebe, samo veruj, ajmo tebe, pravo fura, jebeš prošlost, nema boli, nema bede, neka puknu, neka kunu, neka mrze, neka umru, ti si ti, ja sam ja, neka seru, baš te briga, prošlo isto, pa ti pričam, znam sve to, ista priča, ovde rasa, ovde plako, ja sam dete ovih ulica, ali nikad
Banker Hosting. Najjeftiniji hosting u Srbiji za samo 990 dinara godišnje. Nudimo nove, brze i stabilne servere. Banker Hosting, vaš prozor u svet. www.bankerhosting.rs. Septembarski broj sveta kompjutera u prodaji od 1. septembra. HP ElitePad 900G1. Da li je Asus VivoBook X200CA naslednik Netbooka? Besplatni programi za particionisanje diskova. Samsung Galaxy S4 Zoom, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Igra meseca, Splinter Cell Blacklist. Svet kompjutera. Septembarski broj sveta kompjutera u prodaji od 1. septembra. HP ElitePad 900G1. Da li je Asus VivoBook X200CA naslednik Netbooka? Besplatni programi za particionisanje diskova. Samsung Galaxy S4 Zoom, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Igra meseca, Splinter Cell Blacklist. Svet kompjutera. Banker Hosting. Najjeftiniji hosting u Srbiji za samo 990 dinara godišnje. Nudimo nove, brze i stabilne servere. Banker Hosting, vaš prozor u svet. www.bankerhosting.rs. Dugo očekivana sportska video igra FIFA 14, nastavak čuvene fudbalske franšize, konačno je stigla. Američka kompanija Electronic Arts i ove godine obradovala je fanove fudbala još jednom igrom za novu sezonu. Igrica je napravljena u novom sistemu Ignite, pa su pored grafičkih tu i promene u načinu i mehanici igranja, zahvaljujući kojima je fizika kretanja lopte igrača mnogo realnija. Pored kompjutera i starih konzola, FIFA 14 bit će dostupna na uređajima nove generacije, PlayStation 4 i Xbox One. Nova fudbalska simulacija ovog puta se može naći na Android i iOS uređajima, i to besplatno. Ako ste ljubitelji dobrog horora, onda biste naslov The Evil Within trebali već znati. Detektiv Sebastian Castellanos nalazi se u paralelnoj stvarnosti nekog ludog sveta kojime vladaju kojekakva čudovišta iz najgorih noćnih mora. U tom svetu nema svrhe razbijati glavu oko toga šta se tačno događa. Cilj je ponajpre izvući živu glavu kada začujete zvuk motorke. Kako to izgleda na delu, pogledajte u videu. The Evil Within bit će spreman za izlazak iduće godine u verzijama za PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 3 i Xbox 360. Fergal Gara iz Sonija je u nedavnom intervjuu otkrio da će Killzone Shadowfall zahtevati otprilike 50 GB prostora na hard disku PlayStationa 4. PlayStation 4 dolazi sa 500 GB prostora, ali sam hard disk je moguće i nadograditi. Uprkos tome, sama veličina igre je jedan od glavnih problema sa kojima se u Sonyu suočavaju pri prilagodbi za digitalnu distribuciju. Među ostalima, Gara objašnjava da sistem za preuzimanje datoteka na PlayStationu 4 još uvek nije savršen, ali da je u svakom slučaju tekako napredniji od onoga na PlayStationu 3.
Bez obzira na probleme sa kojima se susreću, Gara je uveren da digitalna distribucija neće pokazati znakove posustajanja, a ističe i funkciju Play as you download, koja omogućava igru bez preuzimanja svih sadržaja. Single player kampanja u Killzone Shadowfallu se vrti u konstantnih 30 sličica u sekundi i dolazi sa izvornom 1080 piksela rezolucijom. Iz Sony poručuju da se sama veličina igre itekako odrazila na vizualnom kvalitetu i da se posebno oseti kada se Killzone Shadowfall vidi u akciji. Nakon bezuspešnog pokušaja da na Kickstarteru prikupi novac potreban za razvoj igre, Precursors Games je odlučio da uzme pauzu. Spiritualni naslednik The Eternal Darknessa, Shadow of the Eternals, koji iza sebe ima neuspešnu Kickstarter kampanju, stavljen je na led i pričekat će neka bolja vremena. Vest je objavio Precursors Gamesov Denis Dejak na službenim forumima gde je objasnio kako projekat nije u potpunosti otkazan i da je razvojni tim zajednički odlučio uzeti pauzu i da će se ponovo okupiti kada se za to ukaže prilika. Shadow of the Eternals je svoju prvu Kickstarter kampanju dobio još 14. maja ove godine, ali ista je otkazana 2 dana pre službenog završetka zbog slabog odziva igrača. Druga je kampanja pokrenuta 25. jula i otkazana je iz istih razloga mjesec dana kasnije. Ubisoft je nakon kupovine prava na South Park The Stick of Truth uradio ono što inače često radi, pomera PC verzije svojih naslova. Urnebesni RPG urađen prema urnebesnoj animiranoj seriji South Park za Xbox 360 i PlayStation 3 će biti objavljen 13. decembra, dok će na PC-u doći kasnije, u zasad neprecizirano vreme. Igru pravi Obsidian Entertainment, što znači da bi mogla i tekako valjati. Pojavio se novi trailer koji sadrži magične fekalije, homoseksualca, kečera, letećeg Isusa i vanzemaljce. Predsjednik Rockstar Northa potvrdio je u nedavnom intervjuu za Develop da razvojni tim već ima više nego dovoljno ideja od kojih će neki iskoristiti za iduću igru u Grand Theft Auto serijalu. Imamo ideje za budućih 45 godina. Ne znamo šta ćemo napraviti sa idućim Grand Theft Autom, ali ideje su u svakom slučaju tu, rekao je Leslie Benzies, dodavši kako je tim trenutno u potpunosti fokusiran na GTA Online, nakon čega slede druge stvari poput DLC-ova. Iznenađujuća promjena na vrhu top liste igara. GTA 5 već druge nedelje je pao sa vrha, a FIFA 14 je preuzela lidersku poziciju, a verovatno će tumbanje na vrhu biti u sledećim nedeljama. Na trećem mestu se vratio naslov Minecraft Xbox 360 Edition.
Za kraj emisije IT Network spremili smo vam i nagradnu igru sa zanimljivim nagradama. Gamebox Niš poklanja Gamepad. Matrix Computers Niš poklanja USB hub. MGS World Mobile Niš poklanja slušalice. Gamebird poklanja kompjuterski miš. Igo servis računara poklanja voucher za usluge servisa. Banker Hosting poklanja voucher za registraciju domena. IT Network Site poklanja original video igru. Novo nagradno pitanje. Navedite punu adresu web sajta koji smo predstavili u emisiji. Za one koji su pratili TV emisiju, ono ne bi trebalo da je teško pitanje. Vaše odgovore sa vašim podacima, ime i prezime, adresa, kontakt telefon šaljite na poznatu e-mail adresu tv@itnetwork.rs.